Yoo cinqiilleen isinitti jabaatte, yoo cinqiilleen isinitti jabaatte diinal islaam jabeeffadhaa jaa rabbiin. Yoo fayyaa dhabdees, yoo miskiinoytees, yoo mana hidhaa seentees, yoo firqaan adda addaa namni amantaa islaamaa diigu akka jara gartee sagalee isaanii hanga ganamaa dhaga'uu kan laysa alkhabaru kal mu'ayanaa jaan oduun akka dhage akka argaan taane jaan baga boorana dhufnee waan jarattiin itti isiniin jirtu baga gar maalifiif wanni ijaan arkanii fi wanni dhageyan takkaan wanni ijaan arkanii fi ta dhageyan takkaan hadiisni nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami akhiru zaman zamana namni yogguu aduun dhiitu iimaana qabu hogguu ganama bahu aduun baatu amantaa jijjiiru ha yogguunii fi ganama aduun baatu iimaana qabu ha galgala rabbi kafaru amantaa isaa jijjiiruu dhufaa jaan ummanni sahaabota ridwanullahi ta'ala alayhim yaa erga rabbii sababiin ummanni galgalumaa fi ganamatti amantaa jijjiiruu maal yennaan yabi'uuna diinahum bi'aradin min addunyaa maallaqatti diin isaanii jijjiirratanii maallaqa fudhataniiti qamadii fudhataniiti ruuza fudhataniiti huccuu bitanii fi amantaa islaamaarraa nama garagalchanii namnilleen akkasii garagala jaan kanaaf sibghatallaahi waman ahsanu min allaahi sibgha halluu rabbiin isin halle jabeeffadhaa jaa rabbiin lazzamaa qabadhaa halluu rabbii isan maal isliminna kan rabbii waradiitu lakum lislaama diina karaa isliminaa karaa isinii ta'u marate kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiru kanaaf ummata keenya al-izzatu lillahi wa lirasuulihi wa lilmu'miniin gaafa kan umariin ummanni nu jabaate waraana nu ergi jennaan meeqaan isin erga jennaan nama 4,000 nu ergi jeen ayyayaa waraana umariini meeqaan si erga waraanni nu ammaa ta'e nama nu ergi meeqaan si nama 4,000 nama 4 itti erginni inni kan nama 4,000 jeeni nama habbaa 4 itti ergi nama 4,000 jeemaa nama hangana na ergite yennaan jeynoota sahaabaa akki je'een umar jarri kun tokkoon isaanii nama 1,000 lakkaa'uma jeen tokko nama 1,000 lakkaa'uma jeen yoggaanii fi dhaqee isin hangana ergee jeen ajajaa waraanaa ati wanni beekuu qabdu amiira jeen al-izzatu lillahi wa lirasuulihi wa lilmu'miniin humni quwwaan tabaroon rabbii fi ergamaa isaatii fi sallallahu alayhi wasallam sanbooda ummata muumintootatii fi in tansurullaha yansurukum isin diin rabbiitii gadi baanaan rabbiin isin biraan dhaabbadha je Abu Bakrin Siddiqiin ridwanullahi ta'ala alayhi gaafa ergaa rabbiitii wajjin sallallahu alayhi wasallam baraganii ummanni isaan ajjeessu isaan faana fiigu Abi Bakriin akkanatti ceequu isaarraan booda millatu gamana laa waynu dhaqqaban ergaa rabbi alayhi salaatu wassalaam millatu wada gaaraa seenan wada gaara jabala sawri warri isaan ajjeesuu deemuun achi dhaqqaban goda gama jalaa jiran nabii waan alayhi salaatu wassalaam isaan gubbaasaati yaa'an yaa argaa rabbiin warkan jennaani laa tahzan iku abshir yaa umar gammadi jeen rabbi si jaallate rabbi na jaallatu maalin beeyte jennaan ergaa rabbiitii sallallahu alayhi wasallam du'aa'ii takka jeen
دعائن سن اللهم أيد الدين بعبد الرجلين عندك نملا ما خجالتو إسلامنا تنانا قبسيسي أكي إسلامنا قد نبتو ناقودي دعائي تنان دقيه أتي جاللو إساتي نما ربي جالتي جين إيغا عمر علمي خطاب أمن إيغا خالدين الموليفان أمن أمنتان إسلاما إذا أجوم اللي إرجو يومون إن أقل اتنلق أبم ويا خالدين المولد مدينة دكان جيني سابا سيف من سيوف الله إنسان نبي كين عليه الصلاة والسلام مال جان خالدي ولين نما سديد ولين دك أكان ملماس جان خالدي ولين فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقت إلينا مكة كبدها مكة أرى تروسي نوير جتيجا مكة أرى تروسي نوير جتي خالفة بانانيت وننين كاسو في برباد قرآني خطاوغون خطروا جرغون قل كأي في نندبط ربي إنما لال يا وربورنا نمني سجلتي يدك وندنو ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سيلمنا ما شهادة جئتما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جئتما أسين جنتك بإنزال الكتب سبب ما ربي إرجوت إرجي أنبيوت بوسف جار سهر الرخائي وان النيمة دور كجا إيغا دي مندن دو جاء إيغا الرخيسي ما لركون النيمة دي مندن دو أتي أسيتو متى يرسين دي باجاني واني قرآني بوئف كان دلي أچي للبو هندي دلي أچي كاكو هندي نبيخا بيخ بيخو إسا والنسي قالوا إياك نعبد وإياك نستعين جاني اهدنا الصراط المستقيم لا سو مسجد بيت المقدس خدموا الجرتوت جلقبها مريميتو يا ربي مجاتك خمزيد خدم غربات إيران آخر نجتة خدت يوغاني في غرتي غرق أبدي المودلتو ألت مريم يا ربي إني ودات وأنسى يت يا ربي أن إيران سخدت وليست الأنسى دبرتين كديراتي من مزيد خدمون طلتو مالي بنت لنا كنتا وصو ربي بيغوتيم دلا خدل كيسيس اسم وسما بيخنوتي وسما بيتويم أشي أبو غرام مدتو أبان كي يزنان دلقو أمان تي يزنان غوتو زنا دلتنان جان جتة غارة كتة غارة كي إميمو نسي كبدي غارة خيسات دلت نبي إيسا رو إيسا مو جبريلي نفيتي أفوف مريمي في آسيان أسا ربو إن سجد دير خنجوسا مريمي في آسيا ور تفسيرا هندنو آسيان فرعون جلم مكرمتي أجيبات ربي بلني بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعملي خنجت سن وقاني في إني قدوا تكو أجت قدوا بيتا مو مخا أتلي دان نفهم مال جتنين إكسادا إسا يوغود إسا أفن لفت إسا داوي حركة تكو أجت داوي ميلا خانة أجت داوي خانة أجت داوي آسيا جارديزا يوغو إسي ربي أمن ولكا خانة يوغو ديرو فرعون ربي من إسي أكنت درق غرسيس من إسي جنة درق بيكنت ما جت آسيان ربي بلني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي فرعون خنا دور هدفي نفرد يتي نقفل
maaltu si qofalchiisa akkanat biramuu jirtu yennaan mana kiyyaa nagaree yatteen bakkaan itti deemu. Maaliif qofaltaa waraanamuu jirtaa jennaan mana kiyyaan akkaneef dura harke jira. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaamii maal jaa? Namni karaa rabbii keessa shahiidee ta'u laalaa gizeessa waraanamurraa hanga mixiin isa ciniintu laalaan ittiin dhageemtu jaa. Hamma silaa mixiin nama ciniintu laalaan ittiin dhageemtu jaa. Shahiideen namni karaa rabbii keessa mokkoramu. Wanni niin isin yaasawu quraana diin al-islaamaa barannu. Quraana keenya qixa likkiitti yaa qaraanu. Jarattiin ihdina siraata al-mustaqiima jechuu kunoo nu qajeelchi jechuu jiran malee hin qajeellee jaan. Tafsiirri bakka kanaa akkam jechuu? Ihdina siraata al-mustaqiim jechuun ay sabbitina karaa diin al-islaam kanarratti akkanumatti warra jiraatu nu godhii jechuu. Qajeellee irra jirraa karaa kanarraa nun jallisin jechuu hiikamni ihdina siraata al-mustaqiima jechuu. Siraata alladhiina an'amta alayhim karaa akka ummata warraa asiin duraarra qananiite ghayril maghduubi alayhim karaa warra irra dallantee kan ta'in san yahuuda warra tawraat kannan ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin nasaara warra iisatti amanneju ummata jallate jee rabbi. Faatiyaan nama meeqa if keessaa qabdi garee? Sadi. Tokko warra amantaa islaamaa qixa likkiitti hordofe. Saneenyu yennaan siraata alladhiina an'amta alayhimi. Kan lammeessaa ka osoo beekuu jallate. San yahuuda. Osoo ya kitaaba yahuudaa kitaaba tawraat beekanuu jallatan. Kaan nasaara warra Iisaan ilma rabbiiti je'uun. Rabbiin qaaxa osoo aalamni addunyaarran dhufin nu haasawee jira. Allahu thalithu thalatha. Rabbiin sadeessaa jara sadeeniiti yoggaanii fi gartee jarattiin jiru. Uzayr ibnullah, Masiih ibnullah. Masiihiin ilma rabbiiti. Uzayriin ilma rabbiiti. Warra akkana je'erraa rabbiin nu haase. Ammas ayata quraanaa لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. سورة البقرة فولا بتاعتها رعاية خنجر يلقبس فولا جنة سين أكنا خنجو بيخي جرت متنا جنة سين وقرآن قيسن جاسين جان يو يهودا تملي جنة سين تني يو نصارى تملي جنة سين تني ربي الرانوا سيخا أتيس سوقراتي بيتي تلك أمانيهم كن كجب غيسا وانفبرا أمة أكز يجو قم بوداجر تلك أمانيهم كجب غيسا نجي ربي هميليساني يادساني تجيهم كوني خانا آية قرآن نسان نمرتي والفكيسان سديسانو إراحكان سديسا قرآن مغين بكتي سيبو قرآن الرئيساني الرتر كانفتني تكا بكتي سن قرآن بيتني دي شجرين الرا سوقني كنو قرآن خيساني مي خن اتيا منتامي جرغي نان جانبي كنو ومن يبتغي الإسلام جاء قرآن خيسان ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه نمني دين الإسلام كران قرأت جي برباد إسر رانك إبلا مجاء قرآن كيسا مال الرئيس غير على الرئيس ومن يبتغي غير الإسلام نمني خرا إسلامين ناخر جي برباد يجو أينو بان جرتي دبان وربتا جابان ورللب سنبان ورقاق سنبان والرئيسان المربي تجو حفور ربي تجو isintu beekaa biyya tana keessa jirtanii waan Iisaadhaan jechuu jiran miidiyaa irratti tokkoon agari'anii miidiyaa guddaa nama kana baasee ibdura kaa'ee dubartii jallaabiyaa hijaaba qabdu taan ati eessaa dhufte Harargee irraa dhufte maqaan keenya Faatima
maaliif dhufte Yesuusitti nama nuu dhufte akka wallaahi kijiballee kijiba haadhu huwa kadhaab huwa dajjaal huccuu magaalaa dhaqanii bitaniiti yeshii isaanii kaayee tasaanii kaayee niqaabaa fi huccuus eessaa dhufte ja'an eenyuun akkasii sobaa jirare nama keenya qaumaan beeyneeri akkasii sobaa jira kijiba Faatimaa achi dhayte hin jirtu Aliyiin achi dhaqe hin jiru ati eessaa dhufte ja'an Boranarraa dhufte maaliif dhufte Yesuusitti nama nuu dhufte meediyaan si garsiisa hoo dhugattuu akkam akkam qaallicha wayiitu fuudhee niitii aruuza cina yogguu galfatu waraabessa sodaadhaan agabbaasi na fincaansisii jetteen ni galaami jechi kiyya kun maraban je'eeti gabbee isiin gatteessee fincaanu jirti inni dhaabbateetuma irraa naqu jira yogguu kana awwaal digeessi dubbaa baaqil keessaa utaalee isin galee utaal yogguu utaalu achuma isii dhiisee fiigee mana seen isiin fincaan fixatteet kaatee dhuftee mana seentee ibalu siin jaalladhe jettee akkasin na dhungatta waraabessa dura na dhiiftee na dura fiidee jettee yogguu kana ma inni maal jee laal tun ifiifillee sodaatteeti namallee sodaachiftii ati ifiifuu sodaatteeti namallee sodaachiftaa jette jee ammoo haqiiqatan isin ammoo sodaatteere kijibuma firraa akka ta'u dhabee jaartii tiituu jaartii biraa fiigee mire akkas jee kanaaf waan miidiyaa irratti agartan sooshaal miidiyaa irratti qaallicha sanii fi isa fakkaatullee waa xiqqummallee ijechin kanninaaf maaliifiifi qaallichi alarraa waa nyaataa jira Sheikhul Islaam Ibn Taymiyaa kije idha akalat albutuunu istaayat allusuun garaa yogguu waa nyaate arrabni kun afaan naqan dubbatu garaa waa liqimsinaan dubbatu nama tokko mana murtii burudhe qiinaamisi ragaa naa bayii jee namni qarshii 100 wayiitti kan gaafuma dargii kana qarshii 100 wayiitti kannee ragaa dhaqii naama sakkarii jee maal irratti kijiba irratti yogguu kana ragaan baay'ee amma gana xiisha kaayyate gaa qarshii 100 yogguu mana isaatii gabbee deemu abboo amma qarshii 100 kanaanii qabriitii ya gurguradha fiigeetuma qarshii 100 kana burunaa hannita amma achumaan dhaqa kanumatti si dhaqee masakkara hodhoo naa qabi jeen maraban jeen akkasi qarshii 100 qaallichaa kanneefi mana murtii dhaqe haa masakkarii waan dhufteef jaaniin ani wanni rabbiin kiyya naan gaafatu qaallichi kun qarshii 100 na kanneeti naa masakkarii naan jee didee akkasitti kunoo qarshii 100 ammaan itti kannee xiisha kana keessaa qaba ani wanni rabbiin kiyya naan gaafatu hangana jee haa inni kanama saniiti jee haa deem qaallicha ol fuudhaniituma hidhaa gurraan gayan sinii gala kanaaf garaan kun yogguu waa nyaate amma qaallichi kun silaa 100 liqimsee dubbachuuf deema dubbachuun deema inni ani sinii dhaamu akka warra Booranaatti amantaa islaamaa joolleen dargaggeessi shamarreen hojjetaan mootummaa yoggaa hojjetaa mootummaa yogguuniif hinjo sheekha wayiitu imaamaa akkuma kiyyaa kanatti qaba jaartii shak ibaluu kanaa waliin jiraachuun dhabduu jee shak ka'ee mana nama shakkeessan jala dhaqe waan inni haasa'uun caqasa jee mana jala kanatta abbaan mana saniitti gabbee namaa waliin sheekii himaa as teesse jee umaatii miti jee amma nama yaammateetuma imaamaa irraa fuudhanii lafa kaanii imaamaa jechuun kan irraa fuudhanii lafa kaanii qabaa jaan amma mana jala dhuftee maa teesse uleedhaan dhukkeerraa kaasanii akkasitti haa amma sheekummaa irra deebisaa jaanii imaamaa irra kaayanii haa hoogalima manatti jaanii mana galchan jaan keenya ka hojjetaa mootummaatiin bakka jirtutti seera eeggadhu seera kabajii seeraan deemu achi yogguu as deebitu amantaa ta'e jabeeffadhu
fiigaallee juutana numaan jaabe fiigaallee nama tokko wanniidha hojjetaa mootummaati waan ha'aa takka dabsii jeen keeysarra guddaa na dhagayi jeen ani amantaaniin irra dhaladhe kanan nana jejju jeen amantaa tana isiirraan dhufee jeena ittiin dhufe jeen aangoo tana immoo isiitu ammana dhufe jeen waaniin irra dhufee fi ta'ammana dhufte tamii irra dirqama jeen qabachuudha sinigalaa qaaqni kiyya kun amantaa islaamaa tana taniin uumamee fi jeen taniin dhufee fi jeen biyyatan aangoo tana arra narra dhufte boru narraa bu'uun mala tun ammoo amantaan tiyyatun narraan buutu jeen taniifu waan ati dalaginaan jettu kanan dalagu jeen hojjetuma mootummaa wayii silkiitti dawwale kaa guddaan ka'aanaatti ka gudinaa dawwale hogguu kana salaata dhiisee gabbee salaata cabse aloo bulchaa jeeni kaniin salaata keessa jiruun bar cabsee si jalaa kaase jee alatti isa dubbisee ol deebi'ee wanna godhee salaata haaree eegan gaafa kaan walgayii godhe bulchaan gudinaa walgayii godhe ni beekaa miree isaas ol ka'i jeena nama keeysa ol kaas ati jeen salaata harabbi dura dhaabbattee jirtu sodumatiyyaa jettee silkiina jalaa kaafte namni rabbii olaane sobe rabbii olaane kiyib kiyyaas waan guutu aangoo naa lafa kaa'i gali jeen deeme waamee kadhabe lama dhabe aangoo sini dhabe rabbii ufiillee ni dhabe umadhu akkanat dhiqi jecha kiyya katabe ajandaa gama duwwaa ajandaa allaa jechuun xaafu gama duwwaa sani katabadha kanaaf nu hundinuu bakka jirruun namni tokko qabeenya yoo qabaate qabeenya isaatiin diinan islaam moggaa dhaabbachuu namni tokko yoo afaan qabaate hikmaa hayyummaa qabaate hayyummaa isaatiin diinan islaam bira dhaabbachuu namni hundinuu gahee isaatiin bakka jiru diinan islaam moggaa dhaabbachuu alaanis keeysaanis biyya tanaanis jechu maalifiif rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni addunyaa tanarra nu fideef wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun addunyaa tanarra wanni dhufneef waa afur namni ani namaaf beeku nama waa afur bichaa beeku jaan eenyu addunyaa tanarra na fidee huwa Allah rabbi addunyaa tanarra nu fide tak lammees namni ani nama ju'uutu nama waa afran kana beeku eenyu addunyaa tanarra nu fide rabbii olaan wala Iisaan nun fin wala Maryam nun fin wala eenyu nun fin wala sheekonni nun fin wala jinniin nun fin maleeykonni nun fin rabbii duyda addunyaa tanarra nu fide tak lammeessa karaa kamirra deemaa dhufne karaan nuti irra yaa'aa dhufne karaa kan akkanuma guddaan kun dhalate warri booranaa kun gurgudduma akkana taa'u kana dhabdhab gajjee yoo dubartiin teessan akkasitti isin deeyse anaafillee ni kannattanniin galaan yoo dubartiin niitiin biyya tanaa gudduma kana bilaa dhiiga osoo takka hin qabne ka guddummaan kun ayyuu jiraate niitii booranaanaaf kannitanii ammoo nuti gadiisanitti garaa gootee xixiqqaa dhaltee xiqqaan akkasi guddachaa deema keessanoo kan akkanuma akkuma teenyaa sana ka karaan keessa dhufne karaa kamiidha lammeeysa namni ani nama jee ifiyaat karaan nuti keessa dhufne jalqaba biyye lammeeysa bishaan gam tokko Salmaan al-Faarisi ridwaanullaahi ta'ala alayhi isa biran namni gosaan waldhaati ani gosti tiyya maarreon ban ani gosti tiyya boorana keessa kan as keessa kan waldhaaduu eegalan Salmaan ati gosan qabduu jaaniin niin qabaa jeen gosa jechuun beeytaniimi ati gosan qabduu yennaan niin qabaa jeen tami duwwa jaaniin namni hundinuu gosa galfate ati diqaalaa innaan lakki jeen gosti tiyya biyyee tanaa jeen biyyeen irreeju jiru tana jeen biyyee keessa immoo maniyyittiin gala jeen
maniyyi bishaan uumama dhiiraa kan dubartii sanittiin galajee aliyin ilma Abi Xaalib akka jee kayfa yatakabbaru man kaana majra'u fil bawli marratayn namni karaa fincaanii keessa taraa lama deeme akkamumatti kana jecha rabbii olaanee irraa boona je haruma fincaanii jalqaba mana hormaataa ka dhiiraa irraa achi bee gara mana hormaataa kan dubartii achi keessa ji'a 9 tureeti achumaan as deebi akkaataan nuti keessa dhufne akkaan karaa kamiiniin biyya tana dhufee namni hin beeyne namaan lam sadeeysaan maalifiifin dhufeedha addunyaa tanar moo jaartuma horuudha ilmaan horuudha dukkaana dhaabbachuudha maal ta'uudha miti wanni addunyaa tanarra dhufneef isa gabbaru alaa basiiratin beekumsa irratti osoo wallaala irratti hin taane isa gartee maal jedhame jalqaba abree isaan laal eenna fide karaaniin keessa dhufe kami wanni biyya tana dhufneef maali wanni biyya tana dhufneef ibaada inni abree isa deemu jir makiina armarraa amma boorana armarraa yogguu yaaballoo irraa seente eessa buut achiin shaashamanne achiin asalla eessa adaama achiin hanga finfinneen numan deemu makiinaan kun ni deemu jirra nuti joollummaa dardarummaa qancarummaa manguddummaa totorra'ummaa qabrummaa gara qabrii jechu gartee jalqaba rimeya yogguuniitiin gara qabdi rimee boodaan ni dhalanne ijoollee jaam joollummaa boodaan maaltu nu qore dardara jechuunis akkanumaami dardarummaa booda maaltu ane nama amata 35 kanaan maal jaa nama amata 40 kanaan qancara jaaniin qancaraanii fi qancarri wal dhabu qancaraa jechuun nama maxaxaa guddatu tokkoon qancaraa jaaniin maal jettanii afaan biyyana qancaraa jaaniin san nama gabaabaa akkanatti ol deemu qancarrino nama maali gannaa 35 40 kanaan maal jettu isin geeysa geeysa dardaratti geeysatto manguddummaa maal jettanii manguddoo boodoo amata 110 kanaan maal jettan kayf wallaale kan amata 130 kan totorra'aa jedhaniin ka totorre ka watakka hin beyin halkanii fi guyyaa ka addaan beyin totorra'a san booda qabrii isa eeggat deemu jirre jechuun makiinaa yaaballoo irraa eeguu seenan asiyyoonii fi karaa maali jettaniin gamana kana keeniyaa guuchi deema nama buusaa deema makiinaan kun deemu jirra nuti munyaalee boodee bakka dheeytu deemu jirra kanaaf sinqii fudhachuun dirqamata amantaa islaamaa hadiisa tokko isin yaa'imu hadiisa tokko maal jaan keessa tafsiir inni umirtu awwal almuslimiin nama tokko armaa gartee gaafii gaafate an jalqaba nama muslimaatii bakka takkatti ani jalqaba nama ajaja rabbii jala butameeti fakkeenya yoonii fi biyya takka kaatee dhayite namni kofoo dheerees mudawwar dheerees areeda firraa haadu maal jettaniin areedu maami kuni irraa haadu dhayitee kofoo gabaabsitee mudawwar gabaabse man sanna sunnatana sana namni karaa gaarii tokko karaa godhe ka'ee namni si laallatee dalage suwaamni nama si booda dalagee hundi siifi deemaa jaan kunis biyya takka yogguu dhayitee wanni tooyida bakkattii sanii mul'anne ati awwala nama rabbi amanee ka ganda sanii jaam kun akkaan amma sadiisa tokko waan jarattii warri bitaachaa isinirra waliin laaqan tokko isin yaa'imu inni sanoo kan hadiisa kun hadiisa nabii keenya alayhi salaatu wassalaami dalagaa teeysanii nam tokkolleen jannatan seentanii
نبي كين عليه الصلاة والسلام يجي ولا أنت يا رسول الله قال نعم إيه أن اللي اندلقاتي يا وجنة سينو إلا أن يتغمدني الله يرب ما رحمة ساقي سنجوب ملي يربي رحمة ساقي سنجوب ملي جرتين كية وديس خناس في الده بيخي أني واني نسان الرادقي سنين سياسة وجرانجي أبال لا بتنجرو كنو كتاب ثاني خيسر رياض الصالحين حديث كان جو جرا نجي وما دلقو جرت ملي دلقان تسن جنتا ويسن نيتي سنجا نكره إني معلم كره دجال خا ندجال هي كره نمان جلي سو كره اتين دلقات دافوسون تين سمالس بكبيرو هدو جرا ديني خبيرو تيز ما نمتني منره حديث نسن تفسير رسا دلقات نتنا مقادتي رحمة ربي تجري جو أصور رحمة ربي جراتو باتي هايا أمار مرت جنم خنوانيان كتوفة تجر قون قنيا تجر نوفي روبي نوفي چامي إمانا نوغد إجارتي نوغد إجارسا نوغد إلمان نوغن إجا نوغن هركا نوغن ميلا نوغن قچما خنا خيسا تيرو يت أون يت صنب يت مال يت دلا خنا نوغن خراباتي تيميكر راخفلو جر ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين أكن لك وتربي إجا سينغوني هدي سينغوني مال سينغوني إجا من خيرا خيسي سينغجير تنتو كنجرتني هنجرتا نجي سمو من خيراني خريفتني باتي يقوغيو دفي قال شبو سينجا يواتي قلتي هنكبو يتخو قبي برا قبي سي قباس من ساخيسا ربي نكنا نطوليشي واتك وصون ونقاف نكنا من نمديسا انديش يقوغو يان قياماتو إبادانة سلانية سلاة سومنية سومن تهجينة غوتي الدنيا رتين جارتي سيخن جارت سيخن إلمان سيخن مناسك غوتي مالين سيخن رماتيتي ديم خري بدايو جينيو سقافة في التين نفتيقا نمني توكو توكو انجيرو خوصو من دام فنان نفدو رفت خوصو من دام فنان نفدو رفت اوغو من دام فنان تكتي تاچو مگي افدو رفت نياتني فتني لفتني أما خري بداية ما سوجيو أينو إيسا قافت تكتن تفسير حديث خنا لما إيسا جنني نبينا عليه الصلاة والسلام حلنجي ما جانيني ما نجول لين دوانتان ليچو حلنجي كاچي hanga garte alange khana jannata khesa arkachutu khairun min ad-dunya wa ma fiha jannata rahangan matak dum matok argachutu ad-dunya tana gutur rajalaja ega magala tenya gudditi yogudattu e asiman tenya sen bakka dalaga min joyt hanguma khursi khana takasikanani khamatadan alabate khesa gurgurattu bakka gari akasujira خدلقا نمر راديم جنة خيسة والسينتي كورا ليني سنقرتي وانا چخيسة جروكنا تراتك كمسو حال كانوا متوك بلتي سلا هاي فتنتي وان سلاتاتي في سومناتي خو قبيو جانو سبو اتيلا غريو والسيناني تما فانتا توقو غني قرشي خمش الله فقاني با فانتاني قدتي دي سشائي شاء متن أول سيناني رغني قرشي خمشان كاياني قبال شاين بكبيرون مي كسلا قرشيشان تكا قرشي خليو كم قدت مال سي قرقورت اما قالتش شاي قرشي خمشاني خون مال قرقورت منعتي أول سين تخنا سي قرقورت منخنا وير بريدا يقوى چول سين إجانا كنا والا لالتي ميلا غيتين اللي يقوني ويجت الله جاتي رديمتي وامي كاني قابا سمتي خرسينة الرقة سن اللي سندد ديرتو ما شاء الله الراجع شاي بيچا ستين غرغر فانتا بيچا ستين غرغر حديث نقول دلقانو تي دلقو جروتانا موقع خنجيرو رحمة ربي تمالي وصورا من ربي خنجير عن نتاتي هل كنتك نبي كين عليه الصلاة والسلام يكيان
كل من دخل الجنة فهو في حسن جان وكل من دخل النار فهو في رجاء جان ثم نما يبدا سينه خجل لك بجان آية ربي غفور رحيم يبدا لالا نساء هنغنا جو غيست سلاوا نندي سوايا يوم منو غبا سديرو جانيتي تاكسنجي كانت دي سغلي وي وري جنة سينه سلاو جنة هنغنا جو غيسا واننديسو وننو تدلين نمو نبدو يوم قوتا هتو ننجا با يوم ننجا جاني صوتا بالراقب انجينا من هندي فنادى مناد للباتو قل للبجي يا أهل الجنة يا ور جنة جيل للبجي يقو يا ور جنة جيل للبو فيش ريبون متاع القبتني خنو دوم بهاد دفت جانيغا نمني هندينو نما من هدا خيسة تري يقولي في إبلو إلما إبلو يقول جاني بينان جتوف دي مولي جي انفيقو فراشا انفرا توبان وميشا تنتي فرا تودي سياتيس ورجلو رابو نول دي بسنسي يا ور جنة يقول اللبا آية كنو أرقا قيان قبان متاع القبتني يجانجي أواني دواتك جنا قبني غرزيزا مالي تنجانين واني تندوا أغرتني ايه الدنيا رقره دو امتنا في دني قلنجي ورى جنتا خنا غرسيسا قلنجي يقول قلن غرتني مي خلود الله موتا خلود الله موتا خلود الله موت دوتي كنا غنا اسنت دفتو زلالم جرادا asbooda warri jannata alhamdulillah san qalitichi deebi'anii ciisan san booda lafa qabatan gammadanii qallicha wayiitu fuudhuu osoo fuudhin ture gaafa kaan fuudh yoguu fuudhe rabbi jeen eegaan anummaan sirraa fuudh san qallit deebiidha fi jeen gana eegaan anummaan niitii sirraa godhan tokko sin dhibu as booda san qallit deebiidha fi jeen rabbu maani jeebe warri jannataa san qallit deebi'anii rafuun eega waan duutuu san arkan booda warri jannataat warri ibiddaat yaa ahlan naar jeetti lallab amma mataa ol qabatan hay kunoo guyyaan baychaa gees arraga baha jaaga yay jaanii lallabanii owwaatan wanni tun maali jaanii du'a agartanii addunyaa raggar kana fidanii ableen qalanii gartanii mi eegarre khuludan la maut duuti kana isin mudatu ibidda keessa zalaalam taatan himbatan jaa ar maggara kutatanii haya inagarre mana idaabar yoguu galchan nama umriin isaa isa hituu jira inageeyye takkaa gurra ati umriin tee siyaabaaftu jaanii umriin siyaabaaftu jechuumma reef kakeeti arma keessa waa'ee siyaasaatiin qaydame ati reef kakeessa armaa gabbee owwaalama malee hin baatu biyya gaddaaftaa akkasii siqaaya raammoo achi siddiqil yoo fayyaa dhabdee maal taate oo fuudhaa geessaa jaaniiti kanuma fayyaan qabne qaani asireerra jiru kummee wayii fi gaazilaawu sireerra qaanii akkana godha yoo siree tanarra fayye beeynaa hidhaaban yoo guni wichi ndemnu nu fayye no arkaaba eenyutti gaafatama jara asi achi baase kan achi geessanii achi si deebisan jannanni hadiisni jarattiin namarra wal fakkeessitu kun qananiin jannata hawralayni yogguma arkan hunda dubrummaa isii arkan hawralayni inna ansha'nahunna insha'a rabbiin jannaan taarmarra jirtu tun hundinuu dubra taat namni jannata seenu hundinuu jaartii isaa dubrummaadhatti arka way laalaa tiyyata guyyaa sanii haashaan jennaan laalaa laalee ka laalaan hin jirtu jeen achi dubrummumaan teeysa malee laalaan hin jirtu jeen akkanuma teeysaa jeen dubrummaan dardarummaan namarraan deemtu dubrummaan namarraan deemtu akkanuma zalaalam ta'an hadiisni jarattiin namarra wal fakkeeysitu tafsiirri isaa akkanaa kanaaf ummata keenya
أمة بورانا أرنوتي وني سنة دفنيف وني تكنوغد كلمتي أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كان أبلوون إسلاما نقول نما بها في سنسجروا كلمتين تنبلوون قول أبليس خانكي خهاد أنسيتكا ثلاثة سيقوت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ونيسني ناموان يو أمنتا إسلاماتا عبد الله المسلام جاني تجد نما نبينا عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام عبد الله المسلام لا يجان عبد الله المسلام كان آدف فون غالا نياتني فون غالا نياتودي يقبو خان ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تيري يتمو تيري ما يتنين تيري وانتي قوتا كاجر غموجي تري دا تري يا ميلا توكو على غيسي توكو منا غيسي كان يجي تري قول سيني خامنا قاما قوتون جنان ناتو ميلا توكو چاخانا اولين نقدا يو نانتين توكو چاخانا او غدين دي فتا جتجا أمنتان إسلاما يقوني فين أمنتا إسلاما قبد تويدا قبد يو نتولتي نينجا بيفت يو نتنتولين إفودان الراديبيا وانجا أنيمي حديثة تقو إسنيايم نبي كين عليه الصلاة والسلام ثلاثة واسدي نمني سياركي فقد وجد حلاوة الإيمان ميا إيمان عركي واسدي نمني ربي نساخنده ميا إيمان عركي تكفى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربي في إرقما إسا وهم در رجال چودا ربي في إرقما إسا وهم در رقما إسا جالة مودا تاك لما إسا ويحب المرء لا يحبه إلا لله نمني يبو والجالة ربي جي والجالة وسو مالك عفنتين صدوم ما فسونتين نمني تقويو انتلسيكن خي انتلسيوني في الدنباتا بكتت يقبل ما إسلاما سيدو جر يو نمني تقو لكي ويسي دوات لكن دوات يتين ديسي أقبل ما إسلاما سيدو جر يو خاتي وير والنبي أوفي أقبل ما إسلاما سيدو جر سديسان إيجا ربين أمنتا برو خيساسي أسباسي أمنتا إسلاما سيغلج خراسة ندبو جبو نجان أكنا ما تكو إبدت دربمو جبوتي خراسة ندبو جبو نجان حديثة خان حديثة تكو ماس دبلتا نبين كين عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم تكون كيسنين أمن دي حتى أكون أحب إليه من قم إسا جالة ما توتي جارتي سارة إلمان سارة هذا سارة أبا سارة والناس أجمعين أخرجه البخاري نما قوتورة حمان سبير جالة ما توتي نمن دي إذن أتم جارتي قبل جارتي نيتي قبل جارتي جارتو مامي بوران مال جتني نيتي انفيتني إذن انفيتنو خف دردريني يسفونون ما فيتني مره يو إلمان كيسان كان يسنجال نمني دوي انفيتني إلمان كيسان انجالتن نجالتن جارتيو نجالتن يو إلمان كيسان كي نمني دوي ني أستاذ هنوست يو نمني توكو جارتي تنتي سيدورا بربادي ني أستاذ هنوست يو دوي هنوست درري نمني هم ننقمن اللي يو جارتي بيرن نما واللولي إجتك كانسي لالا مي أزدير جچادي مالي بيبي نمني جارتي بيرا كوم ننقمن اللي نمنا قدا أكمي منك غلري أتيبالو دي ستيمي يتين أتيبالو دي أتيوادي رامتي يتين إدى مناكز يتون أرمت نما ويتو كوتيتو نما نقبو تو كبيرا نما واللولات أبو أديم منجانا في تجين يوكو يسي منجا منامو چوت أبو ربي جي ننقاني سنجي يوكو يسي ننقاني سن برونا راقا فلتا أرنا ندور فيك جي أكسي منجا يوكو فيدي
fidi askan ejji mennan dura fiig akkasi jaartiidhaan hayyee kan godhe gaggarte jeen humnan qabu beek namni bakka jaartiitti humna godhate jaa kanaaf yaa warra boorana hadiisaana namni hime kan guyyaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessaniin amanne hamma jaartiirra nafeetanu ilmaanirra nafeetanu abbaa keeysan haadha keeysanirra jennaan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu bire jira wallahi isiin fedhe jeen waa hundarra ammoo lubbuma tiyya takkittiitan tanarra immoo isin fedhu jeen takkittiitan beeytaniimi maal jettaniin teessanta takkittiitan irra immoo isin fedhu jeen takkittiitan isumanumaan fedha waa hundarra immoo isin fedhe jeen nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jaaneen yaa Umar wallahi ati ammaan dura amanne jeen hamma ani lubbuu teetirra nafeetu yogguusuma Umar wallahi jeen kakate al'aana anta ahabbu ilayya hatta min nafsi amma waa hundarra lubbuu tiyyarra illee si fedhe jeen al'aana yaa Umar jeen imaanni kan kee irra bakka ga'e jeen hadiisa kana wanni niin kaasuu yaa warra boorana ani dhugaa rabbii dubbadheetumaan isin biraa bakkaan itti deemu deema amma yogguun dubbadhu kana niin jira sa'a booda jiraachuu dhabuun mal yaa warra boorana quraanni keenya nu bira isin biratti xiqqaatee amantaan islaamaa isin biratti xiqqaatee quraanni gartee xiqqaatee ani nanaqa mina gabbaa mina annanne jettanii cal jettanii wateessa wallahi billahi rabbi duratti irraa gaafatama gee qabduun amantaa islaamaa ummanni qabeenyaani facaasaa jiran mittinneeysaa jiran gee dandeeysaniin waan rabbiin isinii laaffiseen diinan islaam bira dhaabbadha namni sagalee tiyya dhage'ullee qilleensarratti boorana baadiyyaa isii keessa magaalaa isii keessa mana keessa jajjaaranii ummanni hawaasa akka malee godhaa jiranii isin dhageanii jiran bakka hedduu isin dhagee anis gahee tiyya ba'uun qaba gaheen tiyya ba'ummaa ani kunoo sheekoota Harargeerraa toora nama 10 wayii fidee baadiyyaa keessa ququbsiisee jira nama amantaa qabsiisaa jiran isinis ilaaleetiin isaan sallaaluudhaa dhufean dirqamanurra jiru kun rabbiin ummata booranaa san bira dhayxanii jeen nu gaafatu ta'a wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursaliina je rabbi isin hawaasa ta'us isiniin gaafadha ambiyoota sheekootti gaafachuuf hin taa'e ummatatti geessitanii isinoo kanaaf ani dhaamsiniin isinii dhaam qaallichaatiitu jaldeessawiitiin hubana keessaa fuudhi jennaan ijuma keessaa fuudhee harkarra kaayee fi gizeen jarjara amma abbaa keessa laallataa jee gizeen jarjara ijuma keessaa fuudhee jaldeesse harka isaarra kaayee fi gizeen jarjara amma abbaa keessa laallata jee boqqolloo dhabbiraa kute hanganni ijji bal'aana taate inni boqqolloo fixee gala kute aan amantaa islaamaan hundarraa gaafatama abbuma feete ta'e namni jaarraa amma jiru amma ana Sheikh Hussein Sheikh Abdallah Sheikh abbootii amantaa yogguun ani abbaa amantaa ta'e ati abbaa harreeti antee mindinno yogguun ani abbaa amantaa ta'e ati abbaa quraanii immoo abbaa wadalaati anis abbaa amantaati atis abbaa amantaati nu hunda laalchisa amantaan wanni sheekootti jettanii yogguu kana quba namatti cilaate meeqaa si deebi'ee jira afurii si deebi'e tokko yogguu kanatti jiga qabde afurtu si as deebi'e yogguu kana wanni kunoo jaan kunoo jechuunis jira kanaaf arkaanni isliminnaa 5 arkaanni imaanaa 6 arkaanni isaanaa tokko namni an islaama juwaan kana kita sirriitti hubata rabbiin ija qaba rabbiin gurra qaba arraamaanu alal arshistawa arshii irratti oltee amantaan islaamaa ta'e irra dhalan eega irra dhalannee waan kana baran waan inni amma isin ta'e haasawee kana ni baran hojjetaan yeroo takka galgal naggaadeen yeroo takka galgal takkaa subiiboot sheekoota nu barsiisa qabrii keessan maal nu gaafatan amantuma tana kamasali limaar yaamilu asfaaraa jee rabbiin jara yahudaa baanee quraana akkanumatti
namni quraana hiikama isaan beeyne akka harree deema ba quraana baatuuti harreen quraana yogguu baattu ma'anaa isaan beeytu ba'aan narra jira bicha beeytu quraana kana tafsiira isaa beekuudha qabde hiikama isaa bakka ittiin tun maal jetti bakka ittiin tun maal jetti kanaaf yaa ummata keenya Abii Bakri akka jedhe ayanqusu diinu wa ana hayyun jiru diinan islaamii kan anaaruu hin jiru diinan islaamiin hin tuqamu jedhe achi namni kana sagalee isinin wacu achi isinin lallabu wal khoofii jeeban rabbiinu namoota sagalee achi makaraafoona dhaabbatee itti waca je'uu jira jedhe qaaxaa mata meeqa dura osoo nuti addunyaarra hin dhufini wal khoofii warra nama wacee amantaa islaamaa kana namarra wal fakkeessuu jiraa jeyaase jaratii baane gurran kanniniif hin dhagayin ilmaan keetiin barsiifat hawaasa baadiyyaa sheekootiin gabbaa imaamotiin guyyaa garii arman nama biroo godha baadiyyaa keessa deema makaraafoona fudhadha maaliif hinja qaallichaatiitu harreedhaan hishinaa je'ini jedhinirra jira ka inni hishinaa je'i je'uun kun lafa jira mee harree kanaan hishinaa je'ini deemu dide jennaan gurra harree keetii narra siitti dhiyaata atummaanis jaadhuunii jee nutis simbira jirra riboorana baadiyyaa keessaas deema waan rabbi isin ilaafis shahaadaa nama qabsiisa nutis nama isin ol ergin hawaa qabu ahlul khayriidhaan if bira dabarsa waa sadii dirqama ba'an malee dalagin dirqamni sirratti hin jiru dirqama baata malee waa sadii wanni san hin taane jee rabbi isin gaafatu alayka tawbaa badii baygu balleessite yaa rabbi naa raaramii sirra jira ka tawbaa qeebaluu isa عليك الدعاء لما يسار دعاء يقفى سر الجرات حقيبا ربي عليك الدعوة يا مبيتا سر الجرات حبك عنك ربي آل الخير حقبين يكبوس بو مدرساتو قرمة جولة بادية راقورة برسيسو جر نقرقات أكنا قجتني سقلي دوتو دان ميوانا كنا تيوزد دفني مالا كنا جت شيخ سقلي دوتو تكان مينو قرقارا أبا قبين يابر رهيته متى القبط كنا دبت نمني دبت أبو حاجي بلي مدرسة دف واسق دفني مدرسة وانو كان زكاة مدرسة خنانو خان زكاة مليلي نقرقار أفان القبط دبت كانت واني مرمج أبسطني شيكوتي مي مدرسة خنانو قرقار ما ربي برتي سخصصو جرتابر نمني القبطيتي كانت مزيد ربي تيخان إن كان نجل لدي سيدين أتدري كما بعد ربي ليتة تيمتة جه سجافة ماله سرّان فونه قال لك سرّان قبل لسينين جو إنما عليك البلاغ جدرانو هم بيجا سر رجلين أنا في إن شاء الله ويانس ويا جمعاتي خير الدنيا آخرة ولا ربنا هاكبو أمتو الدنيا آخرة ربنا راهاكبو ورب ورنا amantaa islaamaa warra irra jiraatu walumaanuu rabbiin waa taasisu namoota achi hawaasa dogongorsiisu rabbii isinirraa haa dhowru rabbii isinirraa haa dhowru rabbiin ud'uunii astajib lakum jee rabbii isinirraa haa dhowru baatiin baatee sha'baanaa kan namni hedduu sooman baatiin tun hanga guyyaa 15 kan nabiin alayhi salaatu wassalaami soomanuu turan nillee isinilleen soomana du'aa'i nama soomana rabbi namarraa qeebalaa jaan du'aa'i nama soomana rabbi ni qeebal kanaaf nuti akka mataa kiyyaatti beekumsaan gara rabbina kanneen hawaasa hanga rabbiin na beeksiseen warra booranaa bira dhaabbadhaa jeeniin lallab waaniin bakka kana hujiidhaan dhufee arkeef jechu waaniin ijatiyyaan arkeef rabbiitiitu nu gaafata kanaaf inni ani isinitti dhaammadhu sareenii fi wal nyaattu waraabessa walirraan dhorkituu jaan ifi gandummaa gosummaa eenyu waan akkasiirraa eeggadha namni yoonii fi wal bade dafaa jaarsummaadhaan dubbii jidduu ta'aa fixa biiroo mana murtii mana maalii waliin geessina araara ganda keessa godhadha namni yogguunii fi wal dhabe rabbiin jidduu isaanii sulii godhaa jaan gosummaan qabiilaan deemuun nabiin guyyaa tokko ansaartonnii fi muhaajirtoonni wal lolee akkana funyaan qabatee
Kani ya ansartoota keenya naa dirmadhaa. Kani ya muhajirtoota keenya naa dirmadhaa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam ikkana funyaan qabate da'uuha fa innaa habiisaa. Abboonni fokkotti gandummaan deemu gosummaan deemuuni tana dhiisaa. Gaaf tokko Abii Dharriin Bilaaliin yaa ilma haadha gurraachaa jeen. Hoggaa kana him dhagee nabiin alayhi salaatu wassalaam a'ayyartahu bi ummii jeen. Ammati haadhaanii arrabsite ilma haadha kanaa jetteeni innaka imru'un fiika jaahiliyyaa jeen. Ati wanni jaahiliyyummaa duratti amantaa islaamaa osoo hin jirre jiru si keessa jire jeen. Kaniin akkana nama guddaa ta'ee jiru moo yennaan jeen. Bilaal bira dhaqeeti Abii Dharriin mallaasaa lafa kaayee wallahi yaa Bilaal ani fuula kiyya kan olin fuudhu hamma miila keetiin armarra na ejjettee narraa kafalattutti ani olin fuudhu je'ee Abii Dharriin akkanan mallaa isaa lafarra kaaye. Bilaal maal jee ani fuula rabbii sujuuderra miila kiyyaan hin ejjedhu lafaa kaasii jeen lafaa fuudhi jeen. Akkana jettanii gandummaa obbolummaa islaamaatiin wal qabadhaa waliin deema. Kun ka biyya kanaat kun Jim kun Baal kun Arsi kun Hararge kun Booran kun Munyaane wanni kana isinuma keessaa baduu qaba. Haa fokkottu nama waa beekurraa fokkota wanni kun. Nabiin alayhi salaatu wassalaami boombii udaan faltii namaa dhiibdu takka boombii beeytamoo maal jettaniin boombumaami ka faltii namaa kana dhiibdu san santu irra wayyaadha jee nama gosummaan deemurra boombii sanii isarra wayya je baasi kana if keeysa ballees akkana wal qabadha almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu ba'du ba'da namni mu'mina akka jaarmayaati akkana wal jabeeysa. Oromoo yoggumaaf maaktoonni isin jettu ibiddi kara eenyuutiin dhaame jennaan kara nama gartee darreetiin dhaame jaa gara nama ibidda afuufuu dhiiseetiin ibiddi dhaame jaa. Jiyaa hundaanuu anis jiyaa kiyyaan ibidda shiduun qaba afuufuun qaba atiisachiin okkoteen hin dhaamtu jechuudha. Kanaaf warra Booranaa nuti isinii waliin jirra nuti keeysanii leeylan wa nahaara yaadaan isinii wajjiin jirra nu jabaadha. Arraas boruus isinumaa wajjiini gartee jirra asii yogguu deemnus hangaruu wiin teenya addunyaarraa galtutti bujii Boorana bakka amantaan islaamaa itti qalloo humna dandeenyuun isin bira gartee jirra. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Warra khairii hundarratti wal hordofii wal jala deemu rabbiin haa godhu. Ani maqaan kiyya Usmaanii sheekaas gandinuma jajjaanii Harargeerraa naannoo Harariirraa hin dhufe dirree xayyaaraa sila meediyaanuu wali bane namay kanan harkinni takka taa bakkirraa dhufni achi ziyaaraa teessan dhuf gargaarsa wayaa isinirraa guuruun dhuf isiniifi waa gumaacha malee Boorana naa gumaacha jechuun dhuf wanni naa beekuu qabdan. Dhiiroo haasa'e booda gargaarsa maal nu kadhachuu deema. Gargaarsi isin gootan masjiida ijaaramuu jiru hagamanaa isa maali maqaansa? Masjiidur Rahmaan madarasatu Salaam madarasa dar Hareefuu san lakki madarasa Hareefuu dha markazu Daarus Salaam kaniin ganama kana ziyaar achi isiilee kana naaquba qabaadha. Qaariyaa ijoollee jirtu baadiyyaarraa ijoollee haa fuudhanii fidanii sheekonni qaariyaa if bira kaayaa ijoollee san naggaadeen hojjetaan ijoollee san sheeka godha haa baadiyya gaddeebitu hoo sheekotti isinitti muttiin jiraame isin kunoo Shee Usmaan akkana isiniin hin jenne Shee Abdallaa dhageessanii Hussein akkasi ijoollee fuudhaa if bira kaayaa dhiyana kannaaf qonqoo jaammoo dhiyana jan nyaata kannaaf ijoollee dharmuun madarasatti haa qaraatu. Kan madarasaa kana nama guddaa haalul khayrii kaa kunoo anaatiitu ijoollee san qallaba kajuus fil mustaqbal insha Allah argamuu fi gartee jiraat.